Huduma yako mbele za Bwana yahesabiwa vipi? Je, upoteze muda bure kanisani humu? Fanya ibada ya kweli unapotoa harufu nzuri, unapotafutisha ibada ya kweli. Huduma yako mbele za Bwana yahesabiwa vipi? Je, upoteze muda bure kanisani humu? Fanya ibada ya kweli unapotoa harufu nzuri, unapotafutisha ibada ya kweli. Siku zinakuja ambapo waamini o Yesu watamuabudu katika roho na kweli. Acha omba kikamilifu, utaokoka. Siku zinakuja ambapo waamini o Yesu watamuabudu katika roho na kweli. Acha omba kikamilifu, utaokoka.